سرخط خبرها مقامات گفتند بینای توجیک صادرات بانک خریدار پیدا نکرده است. برای پوتین در روسیه راه آهن و ایستگاه مخفی می‌سازند. شمار نیکاه در تاجیکستان کم ولی طلاق زیاد شده است. салом бинандаҳои азиз, бо умеди сеҳатмандии шумо навиди бомдодиро бо охирин хабару гузоришҳо тақдиматон мекунем. имрӯз чаҳоршанбе 15 феврал аст. бинои асосии тоҷик содирот бонк ки то 3 соли пеш яке аз биноҳои бузургу низомсоз ба шумор мерафт, вале муфлис шуда баъдан ба фурӯш гузоштанд, харидор пайдо накардааст. бинои марказии тоҷик содирот бонк ки дар маркази душанбе ва дар рӯбарӯи телевизиони тоҷикистон ҷойгир аст, 125 миллиону 265 ҳазору 630 сомонӣ муайян шуда буд. саъди қодирзода раиси кумитаи сармоягузорӣ 14 феврал дар нишасти хабарӣ гуфт, чанд маротиба музояда гузарониданд, вале аз сабаби гарон будани нархи музоядаи биноҳо харидор пайдо нашуд. ин раёсат ҳамчунон меҳмонхонаи тоҷикистонро ки қаблан ба Тоҷиддин Пирзода саҳмдори асосии тоҷик содирот бонк тааллуқ дошт, ба фурӯш гузошта буд. аммо Қодирзода таъкид кард ки барои харидории биноҳои тоҷик содирот бонк ва меҳмонхонаи Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кам аст. ба ҳамаи қароргоҳҳои асосии Владимир Путин президенти Русия хати роҳи оҳан кашида ва истгоҳи махфӣ сохтанд. хабар медиҳад сомонаи иттилоотии проект. тира моҳи соли гузашта хабарнигори проект дар ҳудуди боғи миллии Валдай дар Русия истгоҳи муҳофизатшавандаи роҳи оҳанро мушоҳида кардааст. ин истгоҳ ба қароргоҳи писандидаи президенти Русия Владимир Путин дар Валдай хеле наздик аст. сокинони маҳаллӣ ба хабарнигор гуфтанд, истгоҳ ва хати роҳи оҳан махсус барои раҳбари давлат сохта шудааст. бино ба аксҳои маҳвораи истгоҳ ва хати роҳи оҳан барои Путин дар Валдай соли 2019 сохта шудааст. пештар аз ин сомонаи дигар Досе хабар дода буд ки ҳанӯз то замони ҳамла ба Украина Путин аз истифодаи ҳавопаймо даст кашида ба қатораи махсус нишастааст. ба навиштаи расонаҳо ин тасмим ба хотири пешгирӣ ва пайгирӣ шудан гирифта шудааст. қатораи махсуси Путин зоҳиран аз қатораҳои дигар фарқе надорад, аммо қатораи Путин зиреҳпӯш буда ба хотири ҳаракати он дар ҷадвали ҳаракати қатораҳои дигари роҳи оҳани Русия тағйирот ворид мекунад. соли гузашта теъдоди никоҳ дар Тоҷикистон кам, вале талоқ зиёдтар сабт шудааст. масъулони оҷонси Омор 14 феврал зимни нишасти хабарӣ гуфтанд, соли гузашта дар кишвар наздик ба 71 000 никоҳ ва қайд гирифта шудааст, ки назар ба як соли пеш 54% камтар аст. тибқи оморҳои расмии никоҳ дар Хатлон 2.5, Суғд 8, ноҳияҳои тобеи Марказ 6, Душанбе 3.9 ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 21% коҳиш ёфтааст. ба гуфтаи мақомот соли гузашта 14069 талоқро сабт карданд, ки дар қиёс ба як соли пеш 2.9% бештар аст. масъулони расмӣ нишон медиҳанд, ки ҷудошавии оилаҳо аз ҳама бештар дар вилояти Суғд ва Хатлон сабт шудааст. ҷудошавии оилаҳо дар Тоҷикистон як мавзӯи нигаронкунанда аст, чун ба ҷудошавии ҳар оила даҳо кӯдак аз тарбияи падар ё модар маҳрум мешаванд. асанпошии хонаводаҳо аз мушкилиҳоест, ки солҳо боз мақомоти тоҷик наметавонанд аз афзоиши он пешгирӣ кунанд, ҳарчанд дар нишастҳои расмӣ аз барнома ва чораҷӯиҳо дар ин бора хабар медиҳанд. дар Ғозионтепаи Туркия, минтақае ки заминларза боиси фурӯ рехтани чандин бинои баланд ошёна шуд, мақомот ба тафтиши биноҳои боқимондаи истиқоматӣ шурӯъ карданд. сокинони ин биноҳои каму беш осеб дида иҷозаи зиндагӣ дар онҳоро надоштанд ва дар масҷидҳо ҷой карда шуданд. ҳоло ба онҳо гуфтанд, агар санҷиш маълум кунад ки биноҳо бехатаранд, метавонанд ба хонаҳояшон баргарданд. дар ҳамин ҳол маблағи зарари расида аз заминларзаи Туркия ба беш аз 84 миллиард доллар баробар мешавад. ҳамкорам Зарангези Наврӯзшоҳ дар ин бора гузориш дорад. дар як ҳафтаи ахир дар оромгоҳи шаҳри Малатия тақрибан 300 қабри нав пайдо шудааст. кормандони хадамоти дафн бе истироҳат кор мекунанд. аз тамоми гӯшаҳои Туркия ба ин минтақа тобут мефиристанд. тобутҳои чӯбини ҷамъоварӣшуда дар назди қабристонҳо кӯҳеро мемонад. дар он бояд ҷасадҳоеро ба хок супоранд, ки аз зери харобаҳои биноҳои фурӯрехта берун оварда шудаанд. бо нидои Аллоҳу акбар наҷотбахшон аз дарёфти одами зинда аз зери вайронаҳо хабар медиҳанд. дар ин навор аз зери биноҳои фурӯрехтаи шаҳри Антакия ҷавони 23 соларо зинда берун оварданд. ҳусейн Сефероғлӣ 7 рӯз дар зери харобаҳо буд. аммо рӯзҳои ахир мисли ӯ мавридҳои зинда берун овардани одамон аз зери вайронаҳо то рафт камтар шудааст.
در همین حال وضع در منطقه‌های آسیب‌دیده از زمین لرزه بدتر می‌شود. مردمی که خانه‌های خود را از دست داده و آواره شدند در هوای سرد اذیت می‌کشند. ما در افلاسی‌ها در یک جا تا 2، 3، 4 oila زندگی داریم. در شهرک خیمه نمی‌رسد. مجبوریم همه یک جا استیم. ممکن است به نزدیکی بحران اپیدمیولوژی روز آمد. در دهه‌های آسیب دیده و منطقه‌هایی که هنوز نجات بخشان به آنجا نرسیدند، در زیر خرابه‌ها جسدهای جانوران باقی ماندند. این جانوران فوتیده سببگار پهن شدن بیماری‌ها می‌شوند. الکی همه جا را بوی پخش کرده است. ما از پهنشوی بیماری می‌ترسیم. تلف چاروا برای ما مشکل جدی نیست. یک روز پیش دولت قطر اعلام کرد که تصمیم دارد به ترکیه و سوریه 10,000 خانه‌های کانتینری ارسال کند. تا حال حاضر این بزرگترین کمک بشری است. الکی 306 چنین کانتینرها به مردم بیخانه رسانیده شده است. این خانه‌های کانتینری در مسابقه اخیر جهانی فوتبال استفاده شدند. در آنجا سیاحان جای کرده شده بودند. امروز 15 فеврал مهلتی تمدید شده ثبت نام سیم کارت‌ها با شناسنامه‌های نو به پایان می‌رسد. 2 هفته پیشتر مقامات گفته بودند بیش از 2 میلیون سیم کارت شرکت‌های موبیلی را صاحبانشان با شناسنامه‌های نو ثبت نکردند. هنوز معلوم نیست مهلتی ثبت نام سیم کارت‌ها دیگر باره دراز می‌شود یا نه. در تاجیکستان سال 2014 شناسنامه‌های کهنه را به شناسنامه‌های پلاستیکی شکلی نو عوض کردند. از آن سال تا کنون بارها مقامات به شهروندان مهلت دادند تا به شناسنامه‌های شکلی نو سیم کارت‌هایشان را ثبت کنند. تصمیم با شناسنامه نو ثبت نام کردن سیم کارت‌ها ماه فوریه سال 2019 بر اساس یک قرار حکومت شروع شد. ساکنان و منعقدان آن را خرج اضافی و سرگردانی برای اهالی نامیدند، ولی مقامات آن را برای تقویت چاره‌های امنیتی مهم شماریدند. شماره عمومی مشتریان شرکت‌ها به 8.3 میلیون برابر است که از این 6.4 میلیون عددشان فعال بودند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 15 فوریه را فرا میگیرد. 15 فеврали соли 1989 артиши шӯравӣ аз афғонистон берун шуд. ишғоли шӯравӣ 10 сол давом кард ва дар ин муддат 1 миллион сокини афғонистон кушта ва наздик ба 4 миллион нафар паноҳанда шуданд. Москав хисороти ҷонии артиши худро бештар аз 13,000 кушта эълон кард. ин дар ҳолест ки аксар собиқадорони ҷанги афғонистон хисороти ҷониро хеле болотар мешуморанд. дар баробари сарбозон ба ҷанги афғонистон солҳои 1979 то 89 инчунин متخصصان زبان، ترجمان‌ها و کارمندان امنیت جلب شده بودند. 15 فеврал روزی بین‌المللی سرطان کودکان می باشد که برای تاجیکستان هم این درد آشنا است. طبیبان در تاجیکستان 1200 کودکان و نورسان گرفتار سرطان را به قید گرفتند که سرطان لیمفوم خاص بیشتری آنها بوده است. یک راه معالجه این بیماری تشخیص سریع وقتی و به طبابت راضی شدن والدان گفته می شود که بسیار وقت خراجات زیاد دارد. 15 فеврали соли 1937 روزنامه‌نگاری معروف مذهبشاه محبتشاه تولد شده است که در 68 سال عمرش به یک رمز ژورنالیستیکای مستقل و منقد حکومت تبدیل شد. سردبیری با نفوذ نشریه‌های ادبیات و صنعت و تاجیکستان سوویتی که بعداً جمهوریت نام گرفت، در یک صف با ژورنالیستان مبارز مثل بورینیسا بردی و برای احیای جشن نوروز و مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی زحمت‌ها کشیده است. ائتلاف رسانه‌های تاجیکستان هر سال جایزه به نام مذهبشاه محبتشاه را برای جسارت ژورنالیستی تقدیم می‌کند. بانک ملی تاجیکستان قرب پول ملی سومانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده‌های عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نوشتن نظر و پیشنهادات خود را فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت، خدا نگهدار.